o te le o le te tau. E ana le masane Yesu e whai. O te la mona e opo a ia Yesu o le atua. Ia e olo o me maura whiampa ia le atua. Te lo te ia whapea na o e pise me matu o Yesu ula na ola te tau. O te loko iana. O wane le me mawhai e kako manu mano e le ngata i tato manu mano i tato ula maulanga kei toa tas. O le whainga o tato a inga o le au mai o le poto mea ta mai e whapea naona o na mana i tato a inga whai e tato ola. Le tāuma le o le olanga te tāuma te ngā tue a te whakatu tato ka te roa o le silea i tū nalvai a ia kako te loko nai te alala nai te māma mai i ngora kalane i pēia o istanga te whakakalo mai whakasāia a pe fo se no ta pe fa kasi pe fa lo de la so ya ta wa yo le ta o le ta o te lo te e se che le lo però fino a ora con che le finita la morte tu ya sa tu fa fo ile ya sa no va e che le calmoro ile tua calmoro non sa camminare te le tara nolo la vai tua mongo lo vale come saka te tara nolo ya tua ya no va tua ko e tala ya le fala mo ala o e va akamu le tua kala o vale ba saka e va ko lo men tu ko e va le tau te le tau pu le tau ya tu te fa so ya e te fa na tua o le fina ngano le tua i te tau. O le masala o meetings piko ko ala iki ai e pongo se kane sia o le prayer meeting. Any other meeting e masala yanku. O le prayer meeting e kaurika whai. E oi au loku, e o whai au loku te tene. E ka o le prayer meeting e kaurika whai whai. Pepe o le meeting piko la iki ki ale. O le me vamo te lo, te la se fia. E che le e pure penno per fia o ya mi fe cau la muspaia ma le scatolino più spaia. Ma io le penno ya no per cau. Fe fia. Ale va la uta to donia e che le fai male ma fa o che lo. Ai per me ana o te lo ina. Ya che le pompo fai fia. Ie ana che ya o mai ma si kaki ku si pa ia ma ti se des fa pese le la ala hiki ke mi al ta so le me la o go ya mi lo experience o le pe ale la mo ke mi ka lo e pe sa we minister for ile ka ka pe empty pe feel empty pe ile mo fa minister ka ka pe ale mo fa ale ka mo so ke mi ka voilà, io ti ho notato e le fai capo un ministro e capo qualcuno, non fanno, per ale, non che mi tocca caldo. Guarda, non può, e mi ci rimane a me, chi mi fi. E poi fa la o le ma fai fi auia e che le ho mi hanno scatti con poi io ero che mi cava e era per la capo ale la vono te mi detto io volevo parlare bene ministro che fa finire ma fa ya al bene ya ok tino già via o le vai a piccolo si le ma cavo poi non la mangiate o lo la talo te mi tana no ile tu o che ne calo mo be tu e che What is the prayer is an invitation to God to intervene.
daily affairs of our families. O ka kalu, o lau wala au lele atua e sau, e involve o lele kongo kako decision making, o meo o le running o kako ainga, o le awala e tai i isamiti, o le awala e whapengaunga li tenpo finge, o le awala e whakakia e whakatatianga le ainga, o le kalola o le kako invitation e o kako wana auli atua e a fio mai e involve i kako mena e whakongo kwa e involve i decision making, e involve whaingo o plans, e involve le contacting o affairs i kongo le ainga o whemea mai e le ainga o le ane whai le ainga o le kakarola o se o lomba auli le atua e a fio mai e involve i kongo la kwa ainga ma mea prayer is our request to him to work out his ways on earth. O le tano fo o kako kawanga waku le atua po kako wal au lio le atua e sau e whaka umuku la ngā o le mela ni le talo e ka ua ke le kaka o ke lo lisi le ma e ngā whainga ka ke le o lama tamata o le o lo ke mi kala o le mela na no baita wina i la fiampa e le atua ai au le mele a le au so e whai e fo le they watch Jesus pray e pepe ho le la comiane va ai la cosa che in almeno Jesus will pray for hours and then he heal people instantly. Kusai kile kai me anu ka kalo Yesu as ka kai me anu ulu ino ka ulu na sawa fa malu, meaning that he spent more time in prayers but he heal people instantly. Malo no Yesu fai va vema di instant o lo winga ho le ava pe o le masani na Yesu le e ke le akulo kai mi kaulo kai mi fa king wala ma minusi. Yeah, I think it's an example for us. Me le o ke le o ka ko kai mi an ka ko kaulo ala ki kai mi ka ke minister. So the disciple watched Jesus. They watched him and what he did. Nga longo fafanga le lima fe kamaka. Nga fafanga o kamaka ia o ke longo o ke la wa pe ia ka fe ngaluenga ia moe lo e koma ka ko nga me malo. Almena fa Yesu, o se nga fafanga le lima fe tamata and he withdrew and he went to pray. O se nga fe ngaluenga he moved out and he went to pray. O ke mi minister Yesu flew and he went to pray. The men of it also they watch him. they see casing one instant ba ai pu ya also o lai mo fe ku Yesu le maki ya o mo fe ku le maki samadi mo le vai sabe la de tamata wo ka waso wa pelan fa saba maria bipiri wa kuni ke mo na umma fa yo ngalo Yesu and then he withdrew and he went to pray. Okay, people ile o ka kalo ka bise me mapu ya Yesu ya ngalo ngala fa ya ka ho ama pe fisika ko ngalo ka pe no ko mo ro pe ya ka ho koma ya fazing malo longa fazing mo au Yesu la uma fa ngalo withdrew and he went to pray. La mai kaua le au so o me la Yesu pe se masangi ho Yesu e mo longa ministry kamaka uma fa ngalo withdrew and then he went to pray. Ole me la na no mai tau na pa pia ngile uso ya Yesu hamon mo Yesu awa o me ma ko pe fa fera kuli ke mongi awa o me ma ko pe fa fera fa pula ma ko ka waso pe awa o me ma ko pe fa fera fa sa va ki I can say request that also fa Yesu
Jesus, teach us how to pray. The one request they had was to teach them how to pray. But the for ile fini kako mafutanga tama. Ole ki le konga ko ainga, ole ki ho le konga kalesi. Ka ke vai fo ye. Ia isi kama, mako ile kaua ia le pe o me fa le nga pini me fa finga nga fa. Ia ai pe o ngaluenga ho ie fa nga ele maso ia pe o ka konga. Au ke vai ia, ai vai ka ko premium sile. Le ai mas kamalo e. E ke pina se, e pise ele va ter nga po ko mo wona o le ke no e kalesia. Ai alu premium si. E se e se kamalo. Ai esse kamalo, e pise kamalo, via nga kamalo, pe funny what it is kamalo with premiums. And yet this is what the men should do. Where if the woman prays and the man is not praying, something is terribly wrong. O ka ko kamalo ka maka people sitting on kaunga mo ka ka. Ya o ke longa ko ke na ka ka esa o pisi. Nei mas kamalo le premiums. Ya o le ngalu ka o ke le mengo ka. O ia lai lo ai le ka ko ka le taboi ke ka ma reisa lo wa. O le ka kalo no finge au o ia di tinga ka. A foi ele kalo finge ia. Por le alme finge ma fa no le. I tell you your own personal prayer life with God. It reflects como e reflecta when you contact elo ainga, e reflecta when you contact elo olanga. Elo oia la ko menga ke ia ina lo olanga ta ke mafuka ile tu. Luka suma tasi na molea. Pero no foi assim. Ele acha que eu sou. O mai la ko te a fa malolo ni mai te a fa tu ka wa so kasi ale de a te lo so o mai ma to e fa fia na ma tu ta se ve ka ma fa mo e o fa se le tasi me o ia o te talo o uma ona fai mai le ia te o le tasi o lona so e li e o mai ate i ma to te talo e fa pe yo ane fo i ona o i ona so wa fetala yatu o ia tu na to pe au to tatalo yo to fa yatu le tamae ia pa ia lo suafa ia o mai lo malo ia fo mai ate i mato le aso a mato me ai tatau ma le aso ia fa mangalo ia te mato ia mato on sala au fo i mato fa mangalo na tu ia te la to umma o ia ngala mai ate i mato au fo i te ina i mato le fa so songa pa fo mai la to ole so ole no ke ai Yesu amuna mo ola ko te va fin ka and there was something that was in the mind of Christ manga o ile ku ina ya o ka ka te va fin ka ya ka ma sanya le ma singa ko le ke ma sanya mo fa fitai fa so no ka fa fitai o le smeso sa posia Mahoma, ja, vai lá, usar ali, lembra qual espera lá de Jesus, foi no carro, também mo leva mais, o tu se dá no teu papel, ao fato. Kako ole teaching le masalo a se masino of the teaching the Lord's Prayer. But when the Lord Jesus said our Father, there are many things that includes it. It includes dialogue, personal relationship with the Lord. But if I pay my dad, meaning that you are related to this person. So when you say our Father means that we have a relationship to this person. This person is my dad. When you say my father, intimate relationship, so when the Lord said
my father, or our father. Ono mo ko kele o me la involve. E involve way la personal relationship, la intimate relationship with the Lord, or la relational every day. Or they can relate you belong to your father. This man called your father is a loving father. He's a caring father. So when the Lord said, our father, so imagine powerful our father. So when you say our father, it means that you are related to this person, you have something to do with this person. This person loves you because he's your father. Ele é mas é camai no for some father. É que eu não ia. I don't know feeling ya solo vai ya solo. Feeling cool, yeah, let's be honest. If you cool, let's just our father. Mas que via na mesmo. Adi kapo ang solo. Mas que via na but you're missing out. You're missing out on this most powerful thing when you say, our Father. Because once you say, our Father, it means that you are connected with this person. That God is the Father. If you can remember, my Father. If I made also book at your dad, once you hear that word, there is a connection here in your heart, your mind, to this kid who is calling you dad. Our Father, because it entails a lot of things. Yeah. Our Father, because when you say our Father, like that you are related to this person, that this person is a loving person to you. I want to honestly, it's our period, it's our. Por algo solo com fim, vai se ver esse dia não vai levar. Ah, é que o cara não vai ver, que o cara esse dia não vai levar. E lá olha, vi não vai ficar aí aí. Lá ele vai so our Father, meaning, like this person called our Father loves us more than anything else. Vai lá ia bingo le lo fa Yesu le fa tino mo saka. O ngala o ka ko na mafanga. Mas so se tangata ia lo fa Yesu. Vai lá ele powerful mo bero ka kalo ka ke lo ma vo fa ia mo ko powerful la. O bero no mo le mai. Our Father who art in heaven. Yeah. When the Bible says who art in heaven, it's talking about the realm, the atmosphere. It's talking about where God lives. So where God lives is the anointing and peace and everything that you can think of. Well, our Father who art in heaven, meaning that all of a sudden you are taken into the atmosphere. Well, in heaven means the realm where God dwells. The realm where dwells. It's a realm of anointing, it's a realm of peace and serenity. Yeah, I can't look at lepi ya be on mema saying where ya fa imo talo ri lo ka ngafka kano lo ka bisi mema sani ko ka ile mas mabo fo yo lo ma tu tama langi ya pa ia lo so fa be langa ka ayo pa pu ile ma bra. But I tell you, even in your own prayer time when you say our Father, meaning I'm related to you, is my dad. And then when you say who art in heaven, meaning that in the place where you dwell,
There is peace and anointing and everything that you can think of. Ole prayer le nga o Yesu lo na so. Ole la ngona fo Yesu na mana Yesu e fa makala lo o so. Le ka un ke le va e nga no la mo la ko. Ya va ye. E fiu Yesu te la ho ke me fa sa ko le. O fiu Yesu la ka lo le po aso la fa mo ya ka. E ko ya Yesu ko sa la fa mo. Le yi mo se ko va pe our Father, ale o ma Lei mas esse go pe our Father who art in heaven. Yes, ko sa wisu ka fa mo. E ke no la. O le mea ko pu le so, me ku pu ya ko. Ai. Now I give up if you ever want your life to be in a whole different place, you have to dive into your prayer life. Now the mea sitting there, ko fa ko ya ko. It's because your wife is praying and you are not praying. It is a man of finger. A mere or a finger or I know committee or a command or I have a more finger or I have a color. Why? Because you're the lead of the family. You're supposed to lead your family in prayer. Awai isi kami give you kawang finge yo le mo vai mo le va wa o kan mo kam kiki o le o ko si kam kiki vai o finge o mo ko ele singa nga la kiki o mo wa mi sia la kam active le e o mo vo ko nga e e mo ko nga fa finge le na va le ya o mo lo mo lo o ila le la ko ngi le ka because o le manguia ma le security lo wa pa no lango le su ka ma. Ya, ang sila nga fa meia so ba alo pita. Ya man ko la we. La fa pela so wa pela ai nga le swa for Yesu but once you say hallowed be thy name, the name Yahweh, o le ngonga eleni va wili nga konsami. Fa pela eleni va wili, eleni fa nga pronounce so. Eleni fa nga pronounce lo nga pe voron de ka mo le ba ka. So Olimona Yahweh, which spells what is it? YHWH. No vowels, can't pronounce it. Olif kaku nge iba wedi, le la fa ka fa im ka ulo po Yahweh. Ale upule, ele ma fa nga ku ele iba wedi. Because the name was too holy. Ole fa me paulo le kale se ko ni me. Ale ia ke oile nga pa iyo le tua ele ai sisi ma fa no fa pe mai le ali. So if I ala si ke le so when you say hallowed be thy name, ole bi Yesu ole suafa le ole suafa ele nga kai pa ia ole suafa fefe ke mongi ole suafa mau wai ka ko kupe ma ka ko fale ma ka ko me ka ke ma bia o sua fa va pegar ma lo loi mai que ele me foi vai sua fa ya o que ele que pe ka lo pe ese win ro yo pu ya o que ele o que me ka o yo o que va para o kala in the name of God, in the name of Yahweh, in the name of Jesus. O fa ma lo loi mai o ku le ke mongi ma lo loi ka ko ainga ma mai ka ko fa o mai ma ku pe o mo ka ke le o me mo. Ya le na pe ele o amo ele o mafai ka ma me foi ali que fala no para la vale kan ka de ba e pe e lo sino me le Jesus Christ e o isi o pe mo fa ka si Jesus Christ me para ya que no me ama le fe saka inga ia ti ia fa pe nga ti fame ele mo au le mo le aka o kan ka fa o ka ya o ba ko lo aku ke mo ke kuli le mo Yesu ya man ko Yesu Jesus Yahweh ele lion o mo le aku lo ole mo la le fa me ya Lord be thy name, it includes Jehovah Shalom,
Jehovah Sikenu, Jehovah Rapha, our healer, leango all the names of Yahweh. Emantola kasi upulai kaua ai fina ngalo le tua ia o enteos ya wingon mo Yesu. Ai. Ya, kalau sosok orang le merisi mera mai tai wo pita. Meaning what they that perform when the Bible says thy will be done, it is talking about his mind, his heart, his emotions, his feelings. Wow, so se kaimi amaye le tua ia ka ua Yesu le wio le tan o longo binga o lai in mo vai ke konga ka ngai o lai in mo vai emotions o le tua malonga la ngonga o ke la ka ini pi le po le fa pe a fa mo mo ya ko le asina o ya pe ia o la wio le ko o ke le fa le ia a fa ko ia la o li so o ma o ke ia Masih mele o mangko te ni o ka ko ie o fa nga lunga sa ai fa mo mo so ba so ka po o la warning le o ni fese ni me wa yoko o le wio ma fina ngano le tua ia kia e loko ma le winga ma ta le they will be done here on earth ora bela ko e fa pe o e fa nga lunga le fo le sa inga ia mo kia ka fa ia po le ala pa me na e ko po lo kai fingo ngalo le tu mon ko la fingo ngalo le tu e ilo e attach mo emotion for example I everything ngalo le tu he said it's really sad I everything ngalo le tu vai ko so olona thinking po olona ma fa le ma emotions ma le factual le ko all I had honestly, ele fa pesa sa o ele atua, but o lai hate le tu. Ai sia, la ko finga ngalo le tu, ma ia fai finga ngalo le tu. Ele finga ngalo le tu. Tu no emotions na. Have you ever read in the Bible that when God is sad, He's saying, I'm sad? E ka ua le mele, fu lele, e ke ua fa pea I ele se me ka ua me, ka ulo le, thy will be done on earth. It means e kako uma e kia e ese uma kako wio ai fai le wio lo le na ngale fa mai that will be done on earth as it is in heaven e a te va kula la tala li kele o e lo la ngi me to ke manga fa e ken so ale wio le tua ko wa te ka me no ke manga Ara me konga la kalo le tua thy will be done on earth. It means awangi ngalo ke o. Ole e ka ole will le tua involve my emotions or my feelings. O ke le fino me e fino re fa mo le ko. O se na. Ele va per. Ola o le o so o le kalo le fa per o I know ngai upu ho iwa pe nga ka o man I tell you if you ever go and study the Lord's Prayer you will find out that it's amazing le ka lo le na o o le o ka ko ka lo Yesu ko ka ko fe ka lo Yesu e aru nge sikati nga e mana malama le e le si ka ma ka o ka lo le e se ka lo ma fe me se pa ke le pe fe me se fe fi au pe ka lo ma fe Yesu ku lo au Ava aile upo kalonga is short, ele kene, but everything that entails in your prayer life is in the Lord's Prayer. O kalolia, ele peno tato kalo kako masangu o kalo kako fafikai, fapoesenga, mama oma, ya malo Ada efek kau ini ngai pangan, ini ngai pangan. Oleh umana mai awak mai tu supaya mengenai the tabernacle prayer. If you understand what the tabernacle prayer, they pay of tabernacle worship. Prayer is not just loud walk up. Prayer is worshiping God.
Yeah, kayo yan. Wala masang finger out. When I go to prayer, first thing I do is I welcome the presence of the Holy Spirit. But siya labi kung mamata. Palmenyo kakao. Kakao nga eva au dia nga pa yo le tua. E fa au ulo kakao. Inga ia avela kakao de lang. Awa otherwise. E fa la bela ke mo. Ia e fisi ba o fe kusi pa ia ale ku kusi kangiru ka kusi. Ai. Me le aso na talo tangiru. Minga roko kakao ala na tupu ba ngi. O fa sala vi fa ia. Kusi ba ke mo. Lua se fu kasi aso fa akali kan yele ko pa au marika a ve mai kala se ve mai ole aso kan ke no o ai la an fa sala ve ko sa ka ti dalo usala mai kali I ave mai fa sala ve fo mai ole a prince of Persia or Iran e me ko va au ia la nge ya Mikael la nge si sa fa ka lu su kasi aso fa ka wa luma nga ko fa ingo ke mo ki fa pa o mo lo ka dia ka Pero me mua la kau figa e kau e kau le nga le tua e fa au ulo kau o wa nga le nga le tua me figa le po fa foi ya ka ya a o molongo wa ko le nga po le figa fa ka mo ko fa se fa ka ke le ya yo si ya so ka ke fa no ka ko si pe fa e lu a pe kasi se ko me ka le lo por ali si no fa Mal fa kai me ai fa kai mo o fa kai mo fa le umo e le am je si va o le ko ali e ka ke fa lo fa pe oh ka me ka ko fa kai e o a ke no na a o nge ma sang e fa mo fa kai e pi e se me ho le flow va ke no ku e ka pe o ya a fa kai le tu mo mo fa kai o fa I say thank you Lord for my salvation. Thank you for the gift of life. Thank you for the gift of eternal life. Thank you for the blood of Jesus. Thank you for the cross of Jesus. Thank you for your mercy, your grace, your goodness, your kindness, your favor, your goodwill. O mea io, ele esse singa que mo venga o mai o le rofo ku ngole. Thank you for your divine protection. Thank you for the blood over our lives. Thank you for your provision. Ele esse singa ko mo venga Maka fi ono ke ko muni o menga o mai le ko o me ko ke mo o menga mai ma o se le ko. And thank you for everything, the house, the car, the money, everything. Thank you for my wife and my children. Thank you for all. Ke le me ko ke fa kai le. E malo ya o ye malo fa fa kai le tu. Fa ko ese le ko ne ya halu lo mo vi. Ya halu lo vi ingo ya halu ko kala nga ese ya halu vi ko ya ko kala nga e fa ka la lo le yo mga o mate ko pe fa ni o mga o ile tu e o vole mga o ya e mga puan me le mo share ko la sa na ki po va pe ai se me na ka ai pe o lo there's a power in me le o Yesu ko mai if you ask keep on asking. I ask you, amaya, makwa ask ka daw lang kausang ako, ang kausang ali amaya, continue, please kausang I ask, well continue, afaya sa po kausang alaki, ask ka, makililo na sa amaya. Yun, ang mga ika-confuse, I ask ka ali amaya, ano ka, I ask ka, lang alin may kalabis ba yung ask and keep on asking. Yun, I ask ka ali, I ask kaya, as que me ka foi as que já ala me le ko pusa o le ko ke o foi ele me le o ka ko pusa pa ali ala ka ko manga fa pe o manga minha se fala e o ka ala ia le ko pe ko nga do na ma no si a punya ko pe mo fa si me o ala que as que le ko me se fa o que va ama as que le ko le va fa ko fi fa ala o me le pusa ka ko plane fa o me le ma ko fa ya pa fa le va pe ia la wanu ni nga wenga marosi va upo a o le mi va koto va a le sini ask ile aku e ka ile ask ale ku mo ale ku mo na fi un po ile aku me ko ka ko ask ile aku ask ile mo ko ask ile mo a mani ko sa ile ya ko tinga pela wa wa ke a ke va ke ask ile aku e ya me sa u ile aku pa pega ile aku Faka wu lo ma ho. Ngani ko mo la fi un pe le.
Me tono la fiong pa ele tu. Me mate sufa, fa sufa lu kutas. Mate sufa lu kutas. O te tala yatu o ia. Au mai i nei ia tea. O te tala yatu ele o ia i le moto o tangata. Ia lato ta oto le mutia. Na tango le o ia i a reto i lima ngafua mai a lua lau. Wa te pae i le langi. Wa whaafatai. O ia tofi tofi fo i a reto ma avatu i le au so. O na avatu wai lea le au so i le moto o tangata. O na ai ele o i lato malava. Wa ma o ona. Wa lato fo i toi ainga. Wa tutu moi ato e se furu ma le lua. O i latou na ai pe lima ngafe o tani ai le faitaulia fafine matamaiti Sau le lufu loma lufu to. ona unaʻi loa lea o iesu i ona soo e o aʻe le vaa e momo atu ia te ia le tasi tu se ia tuuina atu e ia le moto tagata ia o ua tuuina atu e ia le moto tagata ia o ona maliu aʻe lea ua naʻo ia i le mauga e tatalo ua oo le afiafi ua naʻo ia sa iai Eme vai le ia kusa ngama uno whangalima whangalika unga isi whangalika alonga isi uno. I think it's a challenge for all of us. Well, kawala ia ka ini ia o loko ngei o loko lo fale o ko puli la mo va ka ile ko. Ia mo ka lo ile ko na ka. E ko sa ro. It's a new habit I had to create a habit. Because o leka kilo ina, o le makua pe olu minguke, pe fa minguke, pe se fugu minguke ka kakalo ai. I tell you, that 10 minutes can change your whole entire life. It can change your life completely. The fact that Viliamu is where he is now, it was due to the prayer life. But it's an example set. It's an example umamale. Melhor kako for unlike kakao. Honestly, I tell you, ele fenga kai le le no que pese ella. Le ai se me fenga tai le tu. Ya le ka fa ai ke le me fenga kai ella. Ese ia na ua ka ua pere se me fenga tai le tu. Ale a fenga kai. E sawa. O ele se me fenga tai le tu, a ke le me fenga kai ella. O que vai a pula, ma la utala. O fai ka ka e nga mule tu. O nga le ka ke le io ka ki committee, le no na ka ka. Honestly, kau kele ka kalo la, ia ka ko fai lo ka ko ka pise professional church ko so eu ka pise me ole ka ko professional le me ko ba ka yao. Welcome Holy Spirit. Ya mo ko ka apela uso ya ko ma professional ka ko me la ko. Amo ko le ma se so ka ko vi ti ya. Because I tell you what, ele meta ele tuane ka ko mai ka se ko kelo la o ele se winga ele ko mano e ka ko mai ko professional mo fe no eu vou ka ko ska ko me masa mo ko ele ai ka a sa le po su ka ka ko ka si mo ko ele ai ma se la ka ya maka me fe fia ni se la ka me ka mo ko le se la ka pida. O que não é ficar por loucura, é famoso. Olha, professional people, professional church goers. Mas isso ocorre um homem que é calmo, mas vai isso. Eu vou que vai que polear manga, mas eu lá, polear manga, eu que como ele fez, ele não me deixa ele o que a por ele. Não, olha louco. Ia kai pe ole kopro anunti le ka ko mai ele pe pe lo ka ko mai ku fa kasi ka ko anunti no ka mo lo ko ia it's only nga ko ku nga no ke mai. Your life at home is about 24 hours almost every day, and your own personal life you get it up and you wa o ye lo wo lo so bale lo wo a ko so fo
So your whole entire life. So ngene aku ka me wa pe aku o ka o le yo ka ko pese sa pa no ko ke le fa lo mo to e ka mo me ke e pe wala me no ko e ke le ka mo le tu ka mo mo no sa ka ni ya e wala nga le ko ke va ya o si kan ka fa vai ko so vai e le fa ma un yo la ko la e le fa ma un yo la ka ka simply because you're not related to him. E o lai, pero ka ko mele fai ko kai pise professional ka ko mele fai do ko au. Alo, o ya personal relationship mele ko. Luka yo no fai o ko on. Ono sutas. Na ko ele me na uma fai fa malo longa, fai ko suma lua le o le luka yo no fai ka me fai la. Wa solo vai o mali wa ai o ia le mau ga tata. Wa o ina lan talo ile tu. Kai la vai le. Usanga fa me ka uma la mo fa malo lo ka kalenga le anga le anga uma fa malo lo so mo ka mo ko se ai vai le ska mai kai ne fa ye ministry ai aso a o ke le ko me alu ka la lo kai me fa ye ministry so ke lo wala ka ko le songa le mo ka e si dia pure le wi nga ko ministry fa ska ba ken pu ele impact ka ka le ke le ken ya nga lo ka ko ba fo le o fa yo o fa fo le o ma va pe ke le ken ya de ministry e pa le mas ken ya ka ya o ke lo fo e effective ko ka ko ai ma nga yo ko la o le fa me so Poi ko kama ka Facebook la scola. Like principles la ufaito. La ko uma fa to. Ko o ma yo kala mo ba na to me le ai. Ka ko na le ka mo be fe au. Me le ai. O kala o fa no long e fe au ni mai to o le mo le sino ka ko. I want to say this with my heart. Ele ai ma se se le ko ai. Honestly, if you ever think you're sisi awala fa ma ya ko ai me cheme aba ko en ka ko pisi lo ko ma le pe ka ko ai ma ko pisi ai me no o fa mo ko me pe ele va pena va pe ko ke le o me fa le lo no no fa fi ka ni de la nga ele o e ke le o ku no o lo kiu ke fa ka ma e ma bola le o come ki mo e ke le mera e involve na ko e o mai lo kama e ke va o vinga la foi men ma ko e le kala fe nga ya ya je frate e o a powerful of ka o ya ka me ki fiu lo pe e mi mino ya o sa o le lo nga le o kilo ngela e ka si ka me o ma ka e si fa ina ka o ke vai ke cho ele ai se au mala e fa ye ko ma sa o me kinga se va anu ko la ba me o me no ke le no fa ai no fa to ta no ma awa ba ku pi fo no ku fa de o le e chi le la o ye e ke va ko sa wa ka ku i me ko ka linga o fa me si kai di o le wa ya ku ngai mo wa i le fo linga ma si ka me ki fa o le ah che fa per pola o fa quello che vuole ma la compra tu e ma fai me uma ele a pongi ma tu sta io si di la meno kana e vai oko ele un fo che Apollo là va su e su e di Apollo le me e fa per ma una canne pega qua ale ui me fa fine ui me come che ui e fa per a mio sacco au ke va ko ele se me finga ka ko bo ya tu mika happy e ke masangi no le bea ele ko e fin kai to ai ele masangi io la vemo ma fa o le po ke le mo ko kuli la wala au ya so saulo ai na ko kai au fa kai so ina lo ai na fa kai mo le lave in lo ai na mo ai ala kai au foi fa kai me foi au ele io e kawala e va bene kai au ele usu come che venga na mo la
Ke ala kaya. Sau no fa no toto. Yo kama ka meki toto ai le musu la. Le musu fa no. Ya ke ya ke mo po ko e halu no mo le tu. Ma fai le tu. Amo mo. Kama no wa inga toto. Sau no wa inga mo po. E ko ala kaya o. It's a sacrifice. Para tianu a manga o se sui mo lo wa inga. Pau wanga la. O ke le roa se sia. O ke vai a ko e o ka mai ki o le fai mo fia nga fia ka ka e fai mo fia nga la bea ka male fai mo fia ku mo se fa la ya nga va pe le por algo o ku ala nga wo ka me ke ka va ka me ki e pa fu la me ka fa la fa mo toto nga me fa ka le ko mo ka va le ka le si el toto ka va ka toto yesu ele isi pe ka ke sama le bua ka pa wala ele ka ke figo ia fa ini si awala ele ese sama le bua e o ya ka ko e un fa la ver ka ba pe ko mo se fa la ya me va ko me ma ko fa ko me ya ka kamaru ai na toto e mo el po pa kai mo kamaru ai na toto ko kamaru ai na po to ya ko ya na me ka ya ia ale right throughout the day e ke longa lo la maka nga saungi fa so songa mangi me ke lo inga a fie o ia halu no lo pa kalo o le a vila pole mo le ka kalo i le nga ke lo no fa no pa maka mo mi fa so songa ma no mi me a fie o ia no ka kana si ko no mata la sa mata ka ko si ki la pa ba ele ma na me no ma fa fa to lai no le nga o le to me le ke kalo. So when you're praying, you are protecting yourself, you're protecting your family. Well, this is more or less TV of us. Yeah, man, more TV. Yeah, more or less more than pay. I like it. Or I don't come. Kill your men finger, so on your Fabian Ham, and I think I know why. Mare ko mo vai pa to su fa mare ko sa mo fa ko fa mai that evening after sunset many millions of people were brought to Jesus and Jesus healed them all from the malo lo Yesu e ko ina mai se ku ke mo ke ka mo mo la mo o le fia fi le mo to le la na la tu au mai le ya te ia o e mai uma a to mai o tino ina te mo o poto umano fo i le ai i le kaitoa o na whaamalo ina leo tangata e to tele na mai ese o ia tulia fo i te moni e to tele o ia le tu watu fo i te moni e tautala a wala tu lo o ia watu pole a koruni o le tae au wala po ai o ia o no lupafo le o ia mamari watu i le mea tu fua ma talo ai so say after every time I minister Yesu a resort a Yesu Avere il bene per me o me kufu. Ola na sangi wo ti lipo yo ga ma per bene. Is that most of the time I sleep in my office. Because then ola ke mi po ya le va po ya lu mo ka. Ke pi fai mo fia ku ngai. Na sei na pe lo me na fai. E que eu até fine por ver meu colega mo esse po au me na fai disi. Yeah, I give them go by hand. More fun they eat, more fun they eat. I want to get more of you, keep more car. Yeah, but then all my fiki for our country, my fiki for our wapo. I'll do a yeah, come for you where you're looking at my kayo. Yeah, that's fine. That's not what I'm going to do. Yeah, go where help you. Sorry, yes, you walk where it was. The kid number. Honestly, a man of my Jesus. And I'm sure he's laughing at you. But at the same time, God is enjoying your fellowship. Honestly. I come on if I never go tell you it's we didn't come over by this spot. I know for a giving of him and whip a pack or kungo. Why is it we can somebody value? But they have a car. Why is it a big cocoon? I also know you. Yeah, hoje nós ouvimos, isso vai ver pouco, isso vai ver pouco, isso vai ver, isso vai ver. Essa vai ver caro vai que pô, ir no alpo, moer um pouco.
Ya ko ala for kaya wa e yo ko fe no ka. Ko la ko ma fe yo pule ma ka la ko ka lo. Wa si ke mi alo lo ka lo le wa fi mo la ka lo fi mo ba pi wo sa si o wa le mo ko pa le si be na so ko yo. E ma ma la le me ka hu mo la. O lo ka ma dedicate so ka ni ka. Ah ya, ya uso. Amen. Luka iva fe ko sumana. Luka iva fe ko sumana. Mana talo to tasi o ia. Sa fa tasi mai o no so. Na sile tu le o ia ia te la to. Se ale upo tangata ia te upo wa. Jesus left the crowd to pray alone. Famela, o le talo Yesu, ala ye mo longa so. O le talo na Yesu, ma fe sile lo ya Yesu longa so. Kas como o le hace kala nga kai. Ya le la fa mamba, le winga le tsina. Uso le kai me le na talo Yesu. Ala ye lo na so. Ma fe sile Yesu lo na so. O le hace kala nga ka po ai. Honestly, the only time I came along by my finger partner, why do you depend? The Caligan, he will wait. I'll divert it or can you color, but we see the Yesu, our I know Yesu, Liang must show what he also. Okay, no. So they kind of know him whatever as a person, but they have no idea who Jesus was. Well, I see this one, I thought Cassian trade, okay, no Yesu. Pero me lo tala peche o o le anglo tu. Pero me lo tala Yesu mai. O lo tamai la fa dia. Because they kind of had an idea who Jesus was. Al ko ke la ko. Ya era the only time it came up with a law mong Yesu is in your prayer life. Ole true revelation of who Jesus is to you comes to you in your prayer life. The more time you spend time in the langa kalo, the more if I pen anga video mai ai Yesu mong ia le ke mala malama. Me vonga le ke vai ka ka ia makwa transform la o langa makwa completely change is because of their intimate prayer life. Amen. Papa ai lo ai ngala uso. Ya. Poko amala malama fuka maka. Awale ai o le ana fisi Yesu lo, le no le Yesu. Ka ke mo ka ke ai e ko ke le noa. Ma o ka mama pa mama. Ai no le Yesu, da so o ye ka ke mo ka ko malama. Ka ke ai, fai ka ko malama. A la skoma o ai. Ala me ale fisi va pera Yesu, la le no le Yesu. E mo mo vakas, te o vakas. Le ai ma se sera mo di, nga pe ke do de kan. E me le tala Yesu ya. Luma le papa. E aki o le fe un kala pe ke. Alo si o li. Le mo mo foi me se sola ko ma la ma Yesu. A ke foi ya kuna o kala le te mila ma. Le suingo lo so. Ke nga o mo liu Yesu mo to tu ko amala malam lo la o li. Ko amala malam mai do. Ai vai la suingo. O pequeno leva fefe, leva solo. O ele coi fo. Ma cara peter, le o Yesu va sa con va pe. Sa con lo fa un va pa ele mas fefe. Pa le coi fefe. O ko masi le ma me Yesu lo o kango i mo Yesu mo va Yesu. Ko masi ele coi fo i o kala anga ma pengo ko masi. Menga alu subia. La un ngai o Yesu. Un ma alu subia. Sa o inki o inki na le o ki. Ia male o le kala menga o yoangi e so o ele yoti va matu. O yoangi e so nga o kia le na chote. Ai ke mo ki le kiu le puma. Angu o yoangi e fa mai Yesu mai o tina le. Angu na kos. Pa wala nga le so o ele yoki vo ele va pe nga ki va matu. Nga o kia ma maliwa na chote. O ka pe no mo fa. O ka mo wala na ka ni o yoangi ele yoki va matu. O ma fai Yesu ya yo o lo kinga le o lo kinga fa me ona ave ile le so o lo tina ko si fa
o lo mo vinga fulinga me kia o nga vinga le yo nga fa na le yo ti fa ma tu lo fa me le ko le o fa ia fa ma tu lo ai alu e to si fa le ki nga o Yesu yo ke le la yo si o nga nga sa o ke va ko ke preach another sermon na ela ke e ko la ma kala si pa kanga ko si ma ko e le va ben o mia no na me sa mo fa ma me ya e mia so e te ola e le lau e le tu ina atu le tu olo ta male to make no mistake o nenga ko si ma ko pa ka ko e diska mai ne ala na la le mena ma e le o kama e le o kama kinga porque nga le o kinga Yesu le fa ya yong ya le kaps kele na si o nga no fina na mo anyway that is not the topic tonight, it's prayer. Ya no me quiero formar, le quiero dar la palabra ele ale subia no olanga ese olanga kakao, pega kai lo la mami porque lo po Yesu va mai, ele se defende tai tu, al visito la mia lin fe cartero. Ai. Ma te suffitu su facili. Ya ni fe ko wole le la mo parla. Da me nga be kan ka ke mo la Yesu pa malo lo Yesu. Pa o su va. Wa più che Yesu ke mo. Al fa ko rusku. Da mo mo le la ma te suffitu ko rusku. No ka la ya tu le Yesu ya te la to. No lo o to fa tu tu titi. A wai moni, o fai atu ya te outou. A fai atu solo outou whātua tua mare kua sina. E fai atu outou le nei maunga. Alu atu ia oe le la mea, o na alu atu ai lea, e lea e fu ise mea tau te le mawhaia. Ya, a whonga la ko, o le awala le piu le lofi. The only way e piu le lofi, o le prayer. Because I tell you what, e ke kakalo, e spena no kai bine e kano maneo. E ua inga a mai e lea, tuwa le revelation e ke oe. Ia Yesu. A makanya piu reilu lo whakoko. A makanya piu reilu lo trustinga le lea. Ai le kakao, ai whai ua mero mawafa. E le ai ma se faith o piu ringa ngamea. Ma masoro ki mo lea. O lo mafu fau, o lo roko, o le mena whainga e whai e ke kaunga whika whapena, e ke whika ali mena, e ke mawhainga e whai e lo marosa. O lo mafu fau le wapei, o mea e mwhai lo marosa. Ya, o whara mea vela, o le mele whai ma, e le miki ne whai lo marosa. Ara kakano la, o inga i kui tse whiwha ma. E mawhai e whai e lisi mea lea, e mawhai e whai lisi mea whio lo. E whainga e whakopua tsukala, e whakopua tsukala, whakopua seraukala. E o meo ki whakopua whakaipa. O lo kai mika kalo la, o lo ko anga kalo, e piu reno faith, piu reno ability to trust the Lord. E ala whamena mai e suwa mai, a wai leisi, o le whai, punga mai, a wai leisi me ko kele mwhai, e sa. Vai leia. Ia ai kele me ko kele mwhai, o le whawhika hau le kaho, e spiko se ele o piu linga, kako whakopua. The only way piu reno faith is to spend quality time with God. Ya. Lokala e nufulu lua ko kasi leno la mai. Afonga la to le kai, pa ko kero mena. Wa fa mai ya Yesu ya Simon. Teve ka mau mo Simonai, pauto mona tere sa tani ya te uto. Ne ya lulu ya te uto pe o saito. A o whatonga mo oe, ina nei mawai lo whatuatua, a oe fo, pe ali ua mai oe, nei whamalosi ai lei o uso. Ya, mawai le. Ka mare Yesu Simona, o le ua umawhai mai saka, mga lulu oe. A whai mai tala Yesu, a le ua kalo mo oe. Le ua umawhai kalo, a o ngai malosi, e se ua le whamalosi la uso. Usa la, e makaukia la le powerful le mea lea. O le talo Yesu, kai mi lea ngai e le lola. E lan talo lea, ma le powerful girl kalo lea, o le mai mai. O fai mesa ka nge, lulu, lea naka mi le fai o kami milo e. Suri kanka lulu. E a kuarara ke sa fai ama mang maka ki vi.
ia lulu lo ko sa le vai aso ke le kalo le masinga ke le kalo ia le masinga le kalo ka pero saka ora ka lulu ala le ka male fai mo fianga lulu lo mo ia nga lulu e saka le ke lo ke le ma buka ia pu ke le ame o e ke o ale ma le pero wa inga sala la kasi le fa nga e le ko sa se loku e le ko fai ka mo ko si pa ia ai sia como foi ganhar positivo é muito que ele é olha essa outra família só fua olha a uma cala TV mas é muito e por isso a solua le mas o cala le fai pois o saca ele solua é pois o olha sa lulu mo ele lo culo sa wa que le no lulu pois saca é vai le é uma iPhone le mas inga o lulu saca yo o me lo me fa pai ale ve mesu o cala I pleaded for you in prayers. I pleaded for you, I have pleaded for you in prayers. So when you repented and turned to me, it's personal, it's private. A develop intimacy with God. Or the talo, that's where you know the mind of Christ. Or the wolang kakalo, and failonga e mamma i me le fina ngalo le tua. E kele ala tangato le tono le fiong pa ia le tua. O lako olang kakalo pinga exception o lako olanga. Pepe yo, e noka walk with God. He walked with God because of his prayer life. Elijah was taken alive to God because of his prayer life. Elijah prayed powerfully. They were powerful because of their powerful life, prayer life. Yeah, ele vai pela kako. Yeah, makahui vai pela kako. Kalau ni sekai make enjoy it. No. I'm saying, well, start with 10 minutes and increase it to 20 minutes. As you are able to commit time, yeah, I'll give up every papel. We got, yeah, I will su kai au ki whainga nunga. E kere komo i kakano ai kwa kapana mai anu. Kano mai anu. I rewa pe kau uri whapese e mo inga ai ke alu e whaiau whi kai au me kakano ai anu. But at least I said, as I said, kind of maybe 10 or 20 minutes or kind of a pen like a canoe. I won't have pen or topping out of our so on. The Lavine, Cockifar, so any of it. Resina Mema, the Yala Ufang a sad war. Or the Umaro retreats, Aluroma press seminar. At the press seminar, our Umar for the Calis, the Emperor. Eu lá vai como passa assim, eu não tenho. O que logo é o dia, vou ao pêndulo, calma, na família capo. O meia aí a maioria tua, e logo como foi lá, o deliverance, o praise and worship, mas prayer. Olha, vamos ver o que ele mesmo foi com ele, o que ele é assim, é calesia, logo foi o que foi muito me fazer bom, doce, vamos ver. Esse é a perceber, lá, né? Olha, vamos ver o olha como ele viu para ele, vamos ver como uma deliverance, olha, praise and worship, olha, prayer, o que você quer lá, vamos ver a maca coisa. O glória, ele existe mesmo que cabe não tem, ele é calesia morrer lá. Olha, passa ao longo do caminho, não há temor. Olha, ao longo do caminho, ele não vive, ele é puro. E olha, ao longo do caminho, ele não cai. I encourage you to go and pray. Okay, vai for Iana, okay, I encourage you to set aside your penny. I learn my friend who come to come I learn in car. I know you come. I say maybe come to you. Hankaya, Hanlefia, Hankaya, Hanlefia. Kavalo, I even Kaya,
kama lo vai ngai po kama le toto o i le a si a wala no fina la ve ina ka po o si me ko ile o me io ka ko ka mi ki na ko fa na mi fe o i me ka ke le ko fe la o i kama le toto wa ke va ko le a le fi ma o se sa ka ni o nga effective le power lo ko era i ka o fi ele ko ko ale ko wa i ka mi ki o so mo ka o ki ka ko ka de si o ka hui me ka ni mo ka mi mas se eu ia que eu vou ele aí mas é inclusive me fa a foi de hoje por um momento foi ele a cama ele se bom é o que vai acontecer. You should be concerned about your children. You should. Don't ever underestimate the men of Isaka. You should be concerned about your children. Don't ever ignore the men of Isaka. Now, Saudi is Isaka. Some Sakani, they have been okay, no, not going to be not the Kakura, Kaofi, Kamiki, Kapo. Kakaka. Viene tu dopo after Nivia che le anni con la fiume poi le tue au il capo e hanno famiglia tu capo via ma fa kama e a fa che was anyone that come on ko anga capo fonka it will have to be us because we are the leaders of our families e como ko mit capo capo fonka lo kaya scola most importantly, o ka po commitment o ya no personal life. Kalo o ye le po ya so media to o ya mi se foro wa ni se fa ha. Pa ma ye le to